Inte nga ro din rogyan nga ibasa na ito problem of the day, nga napadayawan nga may basa, ken may kanto iti balakad na. Aga po ken ni Roy, iti Solsona, Ilocos Norte. Sagudayan nga ro ti surat ni Roy. Dear Cassie, sang kakaraykayan, sang katuktukan. Kasta ti klase ti biyag mi, nga napuutan mi. Adu dagiti naglasatan mi arigat, ken panubok iti biyag kasinyong. Ngayon babayan di pa nagtitinulong mi, pa nagpipindateg mi a pamilya, sang a pamilya. Ken kangurunan ti amin, ket ti saan mi apulos nga panakalipat iti Diyos. Ket nalasatan mi met amin di iti dimdimteng nga rigat ken panubok. Ken nagtultuloy latamet ti panagtitinulong mi, panagpipinateg mi a pamilya. Uray ni idi ang nagasawa akon, idi nagasawa kamin ken ni Lenny nga nabayagin nga kayan ayat ko. Naimula iti panunot ko nga nasken nga agtinulong kami nga agasawa. Tapno anya man narigat ken panubok adumteng iti biyag ket kabailan mi nga lasatan. Ken nagtultuloy deta nga panagpinpinateg mi, panagtinulong mi nga agasawa. Ket uray intuno addan bukod mi nga anak, adda bukod mi na pamilya. Ket kabailan min tulat ta ida nga isakad ti panagbiag na. Nasapa kami ang nagasawa ken ni Lenny. Kaya di na nagraduar kami ti high school yan, saan kami nga nagbasa iti kolehiyon. Ang pagpadamat nga marigrigat ti pamilya nga naggapuan mi. Nasapa kami met nga nakasusuro iti trabaho. Siyak iti talon, weno iti karayan. Kumporme panagtaraken ti dingwen, construction. Kumporme nga mabalin nga pamataudan iti kwarta, serkek. Kastamet ken ni Lenny. Kat gabuta, kabanbanwagan mi, kaubingan mi, idi kasinyong kat apo. Idi, agpadpada kami idi, nga agdadamo. Siyak, ti damo nga lalaki, winuumuna, nga lalaki ti biyag ni Lenny. Ni met Lenny ti umuna babae ti biyag ko. Ket idin tamaramanan min, tiganas ni ayat. Idi ta mapadasan min, kan marik namin ti ragsak ti aglin na ilo. Kan hayon met idin. Masansan met idin nga da mapasamak mi ken ni Lenny. Aging nga nagsikog. Kapilitan nga nagden na kami, akasagasawa. Nag-live-in kami. Nakiden na kami, iti pamilya, iti family house mi. Bakit di ata na anos ken nasayaat mo da tatang ken nanang ko. Awa mo ti masauda ta, nagagat kami mat ngagpadpada. Oray no masikog idi ni Lenny ket nagagat mat ngagtrabaho, iti trabaho unik ti balay. Tumulong ko porme nga mabalin nga maitulong. Gabuti kinarugso mi ken ni Lenny. Nga masansan idi nga halos basta dagundaway mi ket agpapas kami ti ragsak. Basta dagundaway mi uri sa dinuman nga pakaipatangan mi, pakariknaan mi ti rugso mi agad adda kam man tataltalon apoy i-blessing mi in kami aglimang iti kayo na iti abulbulong. Malaglagip ko la ta nagiti nga panawen. No dakam ti karayan, uray no nakatapog kami ti dalom. Ipamuspusan mi. Adda kami iti unig ti balay. Uray no adot tao. Ikaryumi ngano adda kami ti balay nga adot tao ket busalak laheng ni Lenny tapno sa nga makaringgur. May ipapas bilang ti arem mi.
Kasi kami. Malagip ko na minsan. Naggidang kami nga nagdigos. Tugtog at tugtog. May sakabsat ko, tas sumaruno ka nun, kat maladawin. Bakit? Gabuta makarit na kamanin agad. Pinaspasam mi manin na. Uli lang ko musko silap, tikabsat ko, di rumor kami. Nagtanta na meeting. Ngam nangig ko, tikula na. No, hapi nga min, kastatik na arim nyo. Nakot-utog kayo, uri itong nagtaban nyo. Amo yung ado sumarunong, agdigos. Ikaryo yung lata. Masursuron di kabsat ko. Kasano di masuron ka, mapapal. Ako magpa-asawa na kami nita. Gaputi kinarugso, mi kasin yung napasaron mo na dagos, ti anak mi. Sige lang ta. O ikat, nagagatakmat, nagagat kami mat kagpadpada. Kabailan mo ti gumatang ti kasapulan dagi ti anak mi. Ang imsang kay bagalatamad datatang ken nanang, lalo kininanang Ray, nanang, saan yun ay agsaruno na ti anak yaw. Panunutin yung kumamat at ti masakbayan daan yan tong arod mo ti ipakanyo no. Kasanon tong arod mo agbasa dan taon. Kayang-kaya dita nanang. Nagagit kami mat ken nagtintinulong kami mat kagasawa. Uwan angem. Ay na, di mo lataan mo agtanang kayo Gusto na pala dadaduwa. Kasano kat, po apay ti amuyo di mimangmangag ket arami din yung agasawa. No, ada kayan taon nagtisilid yan. Nga orin agsangsangit ti anak yaw. Manso ka lang panpanakpak kayo. Inanang, gagangailain mo agad. Nagdalanan yung kintatang ti kastoy. Ay siya, balilaag mo na. Sungarod nga, balbalaagan ka. Nga sa among tuladin, tinaramid mi kinitatangyaw. Iso nga, kasto tibiyag tayo. Kastamod lang, ubrami ide. Iso nga, saan yung unay abaraw? Gusto na pala tadwa. Umapal, bakit? Ang yung uray na niya di bagbaga ni nanang, uray ni tatang. Intultuloy mi latta, ti kinalailo mi, kinarugso mi nga agasawa. Diyos ko, talagang kapigpig saak mo tidi. Makita lang ti asawak, aglutluto nga nakatalikod, kat nakiting ti short na, kasla magnet kasing nga umasidega. Tulokwan mapanak itilikod na, kat arakupek. Ang utek man, iti lot-lot bakit? Nakabangbanglo, kaskabanglo, ti asawak. It no makita ko nga medyo dandan ni maluto no saan talaga nga jak nga pigilan ti bagikon biglak to nga iddepen ti lutlutwen na sa kun tuguyuden no bag sakruya ket iserek ko ti siledmi ay apay manen roy makaari makard bakit umay ka na intan saan mat ngagked ti asawak na magustuhan naman talaga isuna piti agawis. Masansan nga isupit ti kumulding ti rabii. Makapamin adumat kasi. Aging nga nagsikog manen. Ket deto yan, mangrugin nanangen nga. Ay, Ray, di ba't ko naking ka nga, tanangin nyo pa'y laeng. Isardig nyo pa'y laeng naman. Kasano nga ron, nakabasbasit ti balay tayo. Talon ton ti anak mo. Kumaman mo adabukod mo abalay. Saan kayo madanagan nanang, agurnungak lang, basit laengin, mangipatak direkto mo, tibukod may abalay, uri dito asidig tayo lang, uri dito abay ti balay tayo. Kita, irugyam ko maitan, baka kit tumanayunan pa, neta anak yo. Saan nanang, maudi da ito yan. Maudi da ito yan, kunak kasin yung, di mi talaga mapigilan, tibagimi, numarik namin, ipamuspusan min. Madamat labana, napangkuginuyod. Basta makastrek kami ni Siledmin, awanti makati pa kada kami. Uri tugtog at tugtog ni nanang. Ay! Ray! Napayag na tani nanang. Ray! Dayta ka manay! Manay yun naman anak yun! Awan nanang! Anyang awan! Lamang mangi kay manan!
Ay, pauli kay kaubigin na yan. Di lang mapigilan, di magbagiyo. Wala nang. Ad-aday din ni pa nagpasagid ni nanang, idi ta masikog manen, iti may kapat, agundaway, iti asawak. Ay, hapo aya. Kulam ide, nabayag ay magbagamon nga mga patakder kat bukod mo nga balay. Bukod yung nga balay. Kasi na upat kayon to, upat to ti anak yon. Nakalilit ti balayan. Sakit di kas talatat araramidin nyo. Kumamano saan kami nga maperwisyo. Ultimo taban nyo. Ingkarigatak nga rod kasi nyong tinang ipatakder iti bukod mi abalay iti metlaeng sikigan ti family house mi nga paset metlaeng ti daga nga natawid day ni tatang kaday di naganak yung kuana. Ora iti simple laeng balay. Hindi ko mapay laing nga naramid nyo Ngayon itataupatin ti anak yun. So pailat pa nakapanunot mo mat nga mga patakder ti bukod yung abalay. Sana bali nga nanang. Saan pa nga nala daw ti amin? Amom Roy anak. Ureno ka sa no ti rigat ti biyag kit may mayat matlaing no da bukod yung abalay. Na talaga nga di yung mapigilan ti bagbagiyo. Baka kit no madunga umadot anak yo. Di agsisiniksik tayo dito ibalayan. Imbagkid di na napanunot mo nga mga patakder ti bukod yun nga balay. Uy nga nanang. Ureno kalapaw laing Uno dakdak kalabasit ng kulungan ti baboy. Napiala nga dabukod mi nga balay. Katuan Nagagagay nga kas na ti rogrogina. Data basit iso ti dumakkel. Pudno man ti kunayo nanang. Ala, babae di pa nagtinulong mi kinileni nga asawa. Ken ti pa tinulong mo. Di kiti upat nga anak mi. Alagad barbaring maragpat mi. Di kiti arapap mi nanang. Ken kang runaan ti amin Roy. Saan yung haliplipatan ni Apo Diyos? Ta iso ti kang runaan nga mang tulong kada tayo. Kaya saan yung isardang ti kinagagityo? Aglalukin ka, ta si ka ti padre de pamilya. Uy nanang, amog dahi ta nanang. Idi kay patpatakder, tay kalapaw mi. Kalapaw kunak ta, gagangailain kasla kalapaw nga talaga. Saan nga makuna nga balay nga tay tano adda siguro bagyo. Wala baka maitayab, baka madadael. Napiala nga tay saan mi mangmangig ni nanang sumanao, agrek-reklamo. Maladaga pay laeng hindi ti may kapat nga anak mi. Kapigpig sami pay laeng nga agasawa. Apo akit insibro mi adagos deti kalapaw. Dati kay patpatakder bukod mi nga balay nga dakdak kalabasit ng kulungan ti baboy. Kaya dito nga awanen ti agreklamo pay. Adamet bukod da silid dagiti anak mi. Tilang makisilid kada kami nga agasawa agad dati inaudi. Angem apo idi ta makaturog mapaturog ti asawa ket dito yen nga rinugyam mi manen. Angem ti makadakes. Tatang, agingginan. Tatang, agingginan. Gabot agagangay lahing tinay patakder mi nga balay kita. Madlaw man gayam di ti anak mi tunggal panakpakik ti asawa. Tunggal agpapas kami. No saan no permi nga parta kami. Po, makariing mo ti baby mi. Nupay kasta ket talaga nga inkarigata mi latang agasawa nga pagustuhan tirik nami. Inton kaanong agpatingga ti kasto nga kinaragsumi di mi ammo. Di mi may baga. Basta kadagiti nga panawin ket numarik namin. Sige. Ang iniinot nga nagpukaw, ininot nga nabawasan nakisayan ti rugsumi nga agasawa idita medyo marik nami met tentirigat ti mangisakat ti panagbiag ti upat nga anak mi idita agbasan ti inauna sim arno ti may kadwa
Si marunumad dati may katlo. San maruno dati may inaudi. Kat masansan mo't idin nga ag overtime hak. At syempre, dumakkel met ti gastos bayad nga dumakdakkel dagiti anak mi. Ket gapo iti kinarigat mo ti asawa nga mga iwan, mangudir, mga wir kadagiti upat nga anak mi ket medyo mabaybayan na mo ti bagina. Isang ano duduman no glutluto nga nakatalikod ket happy nga ta. Dati no nakatalikod nga glutluto ket kasla magnet nga maguyod na sa ko arakupon nga happy nga ita ket saan. Uno gapo nga ta kanayo na kababamban no giti talon nga awan ti sayangik nga oras no adagundaway ko inak agtrabaho na awan ti talon ko inak sumurot ti construction nga mabaybayak mo ti bagik nakalalas ti mukod ti sakak agkalkalyo ti dakulap ko nakangis-ngisi ti kudil ko jak pa yan makapapukis. Ay, dito yung mga mariknan. Dito yung mga marikrik na nga talagang tirigat, ti mangbukil, ti bukod na pamilya. Gusto ti ko na ni nanang idi. Hinay-hinay ko malangamin. May isa ko mapailaeng, or idi dua ko man, gusto na pailaeng, angin. Jack mat kaya babawi kasin yung talaga nga, dagiti mat anak mi, ti mga ikatibanog mi nga gasawa. Isuda met tililiwami nga no adda kami ni tibalay mi agsasango kami kakalanglang kami kat makitak ida kat talaga nga maikat amin na bambanog. Angin diyak amo tano agkaida kami nga agasawa. Alis tuwak mo nga makaturugin. Kastamit ti asawa. Angin adda di gundaway nga ti asawak ti agkulding. Lakay. Roy. Abay. Roy. Makaari ma. Ha? Anyati ko na? Makaari ma. Nabara ti bagik. Ha? Kasno kas nga nabara ti bagik. Kasapulak ti arakop mo. Kasapulak ti agek mo. Maturugak detat nang riringam kanyak, Lenny. Dati-dati matakas to. Saan ka di? Madmadlaw ko kuyang ka, Roy. Idi. Sa mo itulok nga maturog ta nga awan mapasama ka data. Sa bali idi Lenny. Sa bali mo titan. Anya ko mat nagdumaan na. Gait idi akit awang piti anak ta. O no, basit pelat anak ta idi. Agin may takat upat dan. O nangin. Damit kong daway ta. Maturog damit ten. O. Kit api nga naturog ka adagos. Mapalinmin ka sakbet nga maturog. Kit nangin nabanugak. Nabanugak ka ta. Siyempre, doble kayo dakitan. Taupat nga ruti anak ta. Agbasbasa dan, Lenny. Laglagipim day ta. Winangin. Ay, maturog takit din. Pudeta ka man. Buwak bagat ta. Maawatan na kumamat na. Maawatan ko mat sitwasyon tan. Saan nga kas iti datin, Lenny? No idi, anytime, mabalin. Ang imitan nakit, matin. So nga maturog tan. Maturog tan. Maturog tan ko na kasin yung talaga makaturturugak. Taurin no ipilit mi nga makaturturugak baka din tumat lang madin tumat lang umingar. Tsaka mo no apeng agkakatawa dati kababay ko kasin yung saan mo na makarelate? No kasanod kinarigat tibiyag mi kasin yung alakit no talaga nga awan nga talaga. Piman dito anak mi ura iso dalat manganen. Ura nga saan kami manganen nga agasawa, saan kami ngagsida.
Anak ko, agbibingay kay latetin, dahil lati adda nga si dain tayo. Da kayo, Ronel, BJ. Agudwa kayo dito yung mesa nga naprito nga tilapia. Kastimet king ka. Ni, nanang dagdag kilmet kini BJ. Basit mo lati diferensya na anak, bay amon agad ading mo met. Agabrot kan dulatan to maminsan. Kit da nga swerte kini RJ nanang. Kit agudwa damit dito yung mesa mabit laeng data. Kit da kayo nga kini tatang nanang. Anya nga ti sida inyo kit duduwamit tinaprito nga tilapia. Saan na kami nga pakadanagan kini ang tatang yo. Ronel, anak. Adalagi di ka matis ken bugoong mayat kada kamin. Tinasken kada kay nga anak miti agsida iti duwa nga bukel nga naprito nga tilapia. Kit sakbay nga kumamot tayo, sakbay nga anak. Si kamot. RJ, dati ka pala nga ayamon dita kutsaram yung tapinggan mo. Ala, madamdama, agkararag tayo palaeng, sakbay tayo nga mangan. Sige nanang. When kasin yung kasta ti kitarigat ti piyag mi. Adamat kidigatang mi ti umanay nga si dain mi kumaangam agur-urnong kami. Uno saan ilasin mi para iti allowance danto nga mapanagbasa. Uno magatang kasapulad ta iti eskwela. Uno adalat tamot nakaidulin nga pang emergency no dagsakit. Tano adamot ti kitain mi nga agasawa igatang mi kadagiti kasapulan mi kuma iti bagas. Komporme. Gamoy dirigat ti biyag kasinyong deta pay ti maysa nga amok nga rason no apeng nga kasla naawan ti ganas ko nga makinay iti asawak. Tapang panunutek ti rigat ti biyag. Kasi kayan ti rigat na ko na. Nakagangganas, nakaragragsak idi ti makiasawa, idi mangrugrugi kami nga mangbukel ti pamilyami. Nakalalailo kami nga agasawa. Ang imkas lang namin pinsan nga nagbaliw. Tunggal rabi nga kuldingan nak ti asawa. Makaturturo ka ko natulata. Gadi anak mi. Madlaw damit ti rigat ti biyag kat salsaludsuden dano kaanon tumet nga lumungaw ti biyag mi. Agkat sang kay bagami lang tamat nga tinasisita kat makapagadal da, makapagturpus da, maaddandan to'y tinatalga da trabaho. Sinursurwan mi ida nga saan da nga agbiag, when no saan da nga tawag na diyan, saan da nga agasamo no term na diyan, saan da nga dream iti na nabak na nanamay unay nga biag, basta nasisita makapagadal da, makapagbasa da. No lagi dito agtitinulong kami, agtinulong ka mga asawa, kaya tumulong damat nga anak mi, lalo iti trabaho ti unig ti balay, kat magunod mi dahita nga arapaap mi kadakwada. Magunod dan to mi ti arapaap da, para iti bagbagida. Ang imlimed kanya kasinyong kat adagaya men saksakitin tinakim kanyak ti asawa. Kaputa, jak kanayon nga mapagustuhan iti rabii tunggal kuldingen nak. Madlaw ko nga limamis meten nga di na pay pagpagunya no duma. Dati ilutuan nak ti salabat ay templaan nak ti kapek. No jak pa ibagaitan, di nak itemplaan ti kapekon. Di nak pay dasaran ti kanekon. Dati idita kanayon ko mga paragsak. Apagriing kon, makita na nakaringa kon, automatic mapanagtemplat kape kon. Papanagkidasaran ti kanekon. Makita nagleng-leng etak, punasan na. Itatan, ibakal na pe kanyak tila bakara nga pagpunas kutleng et. Ang imno kasta nga di anak mi, kati ibagada kada kamit kaya dapagbalinan, into no dumakil da. Apo kat, may kati stress mi, kas na may kati bannog mi. Ada mangibaga nga, kaya't natagbalin nga maestra, ada kaya't mangibaga agbalin nga pulis, soldado, detimit mesa, kaya't nagbalin nga
nga piloto. Alakit sang ka ibagami mo nga alakit ipas ni Kiyorte agbasa lalo kada kayo nga lalaki. Da kayo ito agbaling nga padre de pamilya. Saan da kami nga tultuladen, nga saan kami nga nagbasa. Iso nga kasi tibiyag tayo, kasi agpada kami kininanang yung nga di kami nakapagturpos iti kolehyo. Uwin tatang, uwin nanang. Agim imon matgaya mo ti asawak, pagimunan na pa yen, titalon ko, uno titaltalunek, pagimunan nan, di titaraken ko adingwen, pagimunan nan, taraken mi abak, taraken ko abaka. Pati manok. Numanen mangin ko agdan tanabutob, imbag pa'y tamanok mapakan mo. Imbag pa'y tamanok at tada oras mo. Imbag pa'y tada oras mo yung tabakam. Imbag pa'y at tada oras mo kadi kita taraken mo. Ay, imbag pa'y deta dagata aradwenda. Datao awanen. Tala ka man lere. Bakit ano nga bumakit ka sakit diti bagbagam? Ay, imbag pa'y tadagata mulaan da. Kita pa'y, kat na mulaan ka matan upat ti bunganan. Kahit mo pala nga nayunan. Ay, naaya imbag pa'y ti mula data sibug-sibugan da. Pasurong ka. Umanaw ak malangin. Ay, hapo, ayan, wag tudo, yung bagpay daga dadingwen, mapan na ilinong. Yung bagpay di kita taraken na, kumustayan na. Tingay asawa na. Masuro na kiti asawa kasi nyong, no, kasi mangmangin kuking kuwana, kasi di makaawat. Ati, piti amuna nga tanala ka. Agit no man nagkanaig kami, sakbayan ka mapanagtalon, sapayan ka mapanagubra. Bakakit no nakapsutak to nga mapanagubran. Di ko matpampanunutan na. Agit no makaawidak ton, perwid banbanog ko. Nga kahit kut agina na. Di na maawatanin nga masapul ko mo ti agina na. Aramidig ba't lang ti amin, tapno maikak iday ti kaninday ti lamisaan. Maikak ti alawas na kita anak mi. Magatang ko dagiti kasapulan da. Apay day talaat kasapulan na. Apay no awang kasay matayin. Oo na eh. Di ngamin Louis Ben. Oh. Adot makarelate nga viewer si Carleni. Oo na ya. Agbudo ka una yan. Sang kay bagak mo ti kasyay ngem ti agpaiso kasin yung napigsa ti pagaradok iti talon. Angem ti pagaradok kinibakit kukit medyo kapsuten. Yak amo na apay. Angem saan met nga umanay nga saan nga isut rason nga pagpapauyuan na saksakitan tinakem na. Sakit ang katakatawa no maibasa ay. Kasi niyong itimay sa nga aldaw nga nagpigsa iti bagyo. Meron na idi nga pa nagtutudo. Kahit kadahit na nga pa nagtutudo, pa nagbagyo. Nagalisto nga ngimato ti danom, iti karayan. Kaamak ko launay, di baka may yanod. Nagpakadak nga ron iti asawa kini Lenny. Iyakar. Iyabog ko dagiti baka. Tapno no mapanda iti nakat nga to a lugar. Tapno no saan da nga maiyanod. Ha? Angim, dakkel itan ti karayan, Roy. Sakit mapangka? O naataban ka na-present ti karayan sigurado. Sambot siguro ha. Manangaasin na po Diyos. Sambot nga ron nga mabalin nga jak mapan isalakan. Dagiti ado nga baka tayo. O, tapos saan da nga maiyanod Angim napatpatig pa yan ti bakam nga dita biyag mo. Sa bagay, napatpatig mitkid di dita bakam dagita taraken mo ngim iti siyak nga asawam. Dita ka manin.
Makamamalas ti kas nga raramidin. Inakit din. Uy, nakita, agpaisumit nga. Agpaisumit. Dapat patig kumatabiyag mo yan. Dagin nga baka. Kit kasano kami nga rudin. Kasunod kita anak mo. Mana nga sinapo Diyos ko nakma. Indakon, kit na tapno no sa anak ko na yung bayag. Kit baka adda nga gumato tatanom. Kadyak to makasublin. Roy, di mo pilitin di mo mapahan. Kit bumalasyo ka pa iti karayan. Oh, kit no di mong kabailan ti aglangoy. Ha? Kit no nakapigpig sa ti tanom, nakapapres. Kasano ka ngay? Basta, kayak deta. Paunay ka. Alay na ko, kaasi di kiti baka, sayang. Uray kasanot pa nang igawid kanyak ni Lenny. Kat, di igawid kasi nyong, Jack nagpaigawid. Na talaga nga, sayangit, di kiti baka no, matay da, mayanod da. Abos na nagrigat ti biyag. Abos na di kiti talaga nga, isagsagana mi para kadikiti anak mi panagbasa danto no mapaadok na gajay baring no saan ko do problema at panagkolehyo da. Ket idita maiyabog kon dagiti baka ket nadadan iti kangatuan apaset ti kapanagan nga sigurado nga saan nga matinep ti danom, saan nga maabot ti danom uuri no aglayos. Di tagsubli ako man, lumasatak manen, bumalasiwak manen iti karayan, tagsubli ako niti balay mi, angem. Nabanog ako na. Ngayon madakbela diti ting na-apresyo na karayan. Naipaknikbit ka diti baka na diti pa nagsublik, diti pa nagawit ko. Sobramit ti kadakkel ti danong kan naka-apres. Kasla di akong kabailan kan. Agkrams pa yun, di kiti sakak. Agbette din, di kiti sakak. Diyos ko, salakan da ko. Diyos ko. Saan niyo ko may palubos nga, malmesak. Ipagpagabuyo ko baka dagiti upat nga anak mi, Diyos ko. Kasapulan nagdagiti anak mi. Kasapulan nagti asawak. Isalakan na ko, ma, Diyos ko. Diyos ko. Ay, kakadwa. Taon sa day dyan sa Balbalmes. Isalakan tayo, kaasimat. Kakadwa. Ay, wag. Tao ka talaga. Isalakan tayo. Pakatan yung CPR. Pakatan nyo. Labarin nyo. May salbar tayo. Kakadwa. Kaya mo rin ito. Kaasimat ni Roy. Upat yan na. Kaasimat niya na. Upat yan na. Namatay yung sunat. Roy! 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 Oh, Roy! Ray! Nakaungar ka! Tiamok nun almis kan parang Roy! Anya di napasama. Sa dino ti ayang ko. Gat malmalmes ka itay. Imbagata nakita da ka, inalaw da ka. Agit imbagta pinakatan da kat CPR. Apo, ti amumi Roy kat awanen. Ti amumi no, di da ka may salakanin. Kaasimit kumadi kiti agiinam. Kaasimit di kiti upat ka anak mo Roy. Nukasta, saan ang kanalmes? Saan pare? Nakalasat kamit laeng. Kaasi na po Diyos. Agyamanak pare. Agyamanak, ti panangasalakan yung kanyak. Panangalaw yung kanyak. Isang ka pala bumangbangon pare. Madamdama laeng. Pero may nagkapsut ka. Adot na inom mo nga danom, ti karayan. Sige, agyamanak. Ang imnaskin nga makaawid na kiti balay mi. Sigurado nga madanagan itan ti asawa kendi kiti upat nga anak mi. Sigurado pare. Agim madamdama laeng. Agin na nakapay. Pero may bandong mo. No api nga nga napangkabi malasyo kat amom lang aro din agbagbagyo. Pare. Thank you. Agyaman kada kayo pare. Agawid akong pare.
Tulungan nakla na basitin madaragan itan di bakat ko. Ada ka gayamin, Roy. Apita ka laeng. Lenny, bakit? Inarakop nak. Aping inarakop nak, kada kabasbasa ka. Napalan di anak ta. Anak ko. Tatang. May kay dito. Arakupin kay man sa gaysa. May kay dito. Arakupin kay amin. Uy, Roy. Atin papaspasamak king ka. May kay dito man, Lenny. Agarakop tayo. Arakupin kay man amin nga aginak. Anya nga min tinapasamak, Roy. Nagyaman lang iti Diyos na. Naisalakan ko dagiti adu nga tarakin tayo nga baka. At dadaitan iti natalgad nga lugar. Kitmet lagayam. Anya nga ti problema. Ang pati sakit na isalakan na. Dandaniya ako, nagistayan ako, Lenny, bakit? Anya? Okay, pa lang iti damok, ti bumalasyo. Medyo sa amet pa una nga na-apreskin na adalim ti danom. Ang imiti agsubli ako, nakalistukid din nga di makil ti danom. Iti agawid ak kuman, permi nga kaslasan ko nga kabailan nga impilit ko. Deta nga minti kung kunakeng ka. Yung adagi di ititingan, idit agkrams na kiti sakak. Ang jak pulos na naawanan ni tinamnama. Inkarigatak, ta pinampanunot kayo. Lenny, pinampanunot kayo, iti kadagiti anak ta. Deta kami ti kunakit, api namin napangkapailaeng. O itat na maamiris mo, ti patigmi. Itatay, kasi na napatpatigpay, dagiti nga baka, nyamda kami. Makawanin na. Agyaman tayo iti Diyos na naisalakan na. Diyos ko, agyaman kami kada kayo. Baka naulila kung maitiaman dagiti anak ni. Diyos ko, bakit? Pakawanin na. Ita maamiris ko. Ato tinagkurkurangak king ka. Agpaiso kasin yung kapoy tinapasamak at naamiris ko. Ti kinapateg ti pamilya. Naamiris ko. Nga awanan iti mas napatpateg pa iti lubong no di isuda. Saan nga dagiti baka? Saan nga dagiti dingwen nga taraken ko? Saan nga iti talon ko? No di kat isuda ti kapapatgan iti amin nga banag dito ilubong. Gaboy di dayta medyo napobiak nga lumasat iti karayan. Naadanak iti pobia nga bumalasiw. Iso nga ada kinasaritak nga isot nagpataraknak tibakan. Ti talon, alam mapanak ag talon ngayon nagtudo kas agawid ak adagos. At ada nga kay kayat kun ti agtaraken iti dingwen iti balaymin. Jak una yung madada yun. Takayat ko nga gaputa na addaanak na ikanak iti may kadwa nga biyag. Tapapatsek nga dahito ikit may kadwa nga biyag ko. Nga insak impaay ni Apo Diyos kanya. Kat saan ko asayangin dahito nga may kadwa biyag ko. No di ket aramatik dahito nga may kadwa biyag ko. Amin na panawen ko, amin na pigsak para iti pamilya. Nasisita kanya di kiti anak ko. Nasisita di pagsapulak, angin mas nasisita dangim siya. Nasisita ti talon, angin mas dapat nga ti asawak, ti ikak iti atensyon, iti oras. Gaputa jak unay mabambanog idin kasin yung ininot ba't nga nagsubli ti pigsak, ininot ba't nga nagsubli ti kinarugso. Kat gaputa kanayon nak masansan nga adakla tayo ti unay ti balay, at adun ti oras ko para ken Kuana, para ken Lenny. Ininot nga nagsubli ti kinarugsumi, nga tunggal makalagipak, guyudek ti asawak, ing kami iti uneg ti siledmi, kat dituyen nga agpapas kami iti ragsak. Ang ti makadakes kasinyong, gaputa masansan man idin nga maparagsak ko ti asawak. Opo, halos inaldaw mo't manen, nagsubliman ti datin. Ay kat nagsikog mo't manen ti asawak. Aya po, aya. Api namin. Di maamuan ni nanang. Api, may. Ay, kiti amok man usto na tao paten, Roy.
Apay nga masikog manan nila eh. Diyak amo ananang na. Tamo ka kat. Awanin ti sumaro ng anak niya. Di mimit naliklikan nanang. Ay, pasensya ka nanang. Di mi nga minaigawit tirik nami. Ay, naapo aya. Ti amok man no awan ti mapaspasama kada kayon. Kada tanga edad yaw. Ay, saan mo ta nanang? Karugrug sumi pa ilaing. Ape, ti amoyo. Kepoy. Alusinal daw kami nanang. Uwan angam di lapin ang panunot batan si kamot nga babae. Nagpalaygit ka kumamot anak ka. Sakbay ka nga kasta. Nagpanunot kay kuma. Oh, marigatang kailangan ro din taupat nga anak yaw. Nanayunan pa eh. Ala. Saan kumamot nanang? Ala, bareng no maisakan mi mula panagbiag da orin limadan. Ay, na Diyos ko aya. Pauli nga miti utugan yaw. Kasin yung iti agdamakit masikog ni Lenny. Angem manayunan manen ti paggastuan. Angem ti problema. Kasla agsasadutak moten nga mapanagtalon. Agsasadutak moten nga mapan mangi warwar mangiyapon dagiti taraken baka masadutak moten nga mapan ag construction no adda mga awis kanyag. Taga Cebu di nagsubli ti kinarugsumi nga agasawa. Ay apo aya adamot nga isun ti kayat mi nga aramidon latan. Ay inaktalon. Bakit? Medyo dandani may bus dati anata yon. Madimot no ilako tayo man may sa abakan. Baka may inot nga may ilako di baka. Ay ingkat talon. No kaano pa nga kadigdigos ko, ha? Anya tiket mo sa... Kadigdigos ko lang. Nabara ti pagik. Anya? Ay... Masapol mo si Bugan, ti anak ta. Roy, ha? Agasaro ka rin agtalon. Baka kat no, jak to. May kakit din. Sige, bakit? Sige. Ala, agsibugak pelar nga muna. Madamdaman ton ti papangko talon, bakit? Ni ko mabakit ko ti ag problema kasi yung saan. Kasla iso na okay lang sa anak mapanagtalon ang siyak mat ti problema anitan. Masadutak mo pa nagtalo na igawid na kumati asawak o reno din na ibaga nga siyak mapan ang ibaga na kadigdigos na kung saan medyo ikayang-kayang na nga nakatugaw nga apo Diyos ko ay kargat naman nga ron nga no kadigdigos na kat dagati nakaing festivado na nga agbinar dati pagsuswan dagiti anak ni kat makasususwen ba't nukwan apo ay wen kasin yung mahilig ak nga mahilig ak nga agdede. Malagip ko din na minsan baunin nak ti asawak. Kaman mangalati kaman mangalati kayo ta pagaron. Madamdama agat nabanugak. Inkakit din kat ni. Tapno may ilutok dati pangal daw tayo. Napanugak nga raw. Baon ka nga baon. Kaslakala ni nanang. Ay, palalam. Anak ko lang. Kasi ka nga raw. Suso ka nga, saan ka ba't nga anak? Ay inak ka rin. Inak ko. Kasi nyong kasano ba nga maisubli ti daddy nga kinagagat kong agtalon, kinagagat kong agtara kani ti baka, dinto nga naadaan na kiti pobyan. Ngakas lang medyo aglaladutak mo tan. At adamot nga kahit kung araduan ti asawa ko. At adamot nga kahit kung apro-aprosanan ngam di kiti tarakan na dingwen. At adamot nga isot kahit ko apakanan ngam di kiti tarakan nga an animal. Agad ti kaamak ko, bakakit no dati lima baka sa ampeng isot maudi. Bakakit into makaanak, into no next year adan tumanan. Ay na Diyos ko ay. Dahil di launay ti problema kasi yung di duma problema da awanan da kano iti panakpak. Ngum siya isot problema. Ta isot mangigawgawit pe kanya ko nga mapanagubra.
Balakadan dakman, isuro dakman no anyat aramidek. Abi, agkuskusilap dali. Kasanok nga ibaga iti asawak nga ala wen kasapulan tamad dada bakit ang naskin man din nagtrabaho. No kumaan na baknang ta, no kumaadot kwarta, ala kat uri magidi isulat araramidin ta, ngagmalmalam. Uri magidi manunga anak, manunga ubing, kabailan talakid di, angim saan mo. Dahil nga ron tisurat ko nga inagimbura intaklin iti programa yo kat sapi ko mata makahitid kay ti balakad kanyat kat Sapay ko matadamat na ibati na nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyak kadigiti padak nga din nga nagbuya. And thank you ti anos mo ken laing mo nga nang ibasa na ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyak. Nga iti kaanuman ket jak to pulos malipatan. Ito nga ro da agyaman nga magproblema nga pagayam mo Roy iti Solusona, Ilocos Norte.